Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana umunsi ku munsi kuri Talent TV Show. Umunsi wageze ikibura n'isaha nayo ikagera tukamenya niba APR Football Club ikomeza muri group stages cyangwa se mu matsinda ya CAF Champions League se, cyangwa tukamenya niba koko APR Football Club ubugira kabiri Pyramide yisubiriye yisezerera muri round ya kabiri, ubwo ni ijonjora rya kabiri. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku munsi w'ejo hashize, hari kuwa gatanu turimo turinjira muri weekend. Hasotse inkuru ikomeye cyane, CDS akaba n'umuyobozi w'icyubahiro wa equipe ya APR Football Club yahise atangaza ibintu bikomeye cyane, atanga ubutumwa buremereye ndetse haza no guhishurwa andi makuru y'ibanga avuga ibyo yabwiye abakinnyi muri rusange. Mamadusi nawe yagize byinshi atangaza, uyu muvandimwe nawe watakira equipe ya APR birumvikana afite byinshi bitandukanye. Ndetse dusoza ingiye ikiganiro cyacu ndababwira line-up cyangwa se abakinnyi 11 nta gindutse baza kujya mu kibuga ku ruhande rwa equipe ya APR Football Club. Amazina ni yayandi, nitwa Janvier Mukama, mvugisha kuri WhatsApp ni 078655882459 ushaka kwamamaza cyangwa se waba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi. Instagram yanjye urajya muri description urabonamo link, biroroshye guhita umfollowinga kabisa. Nuko rero ibintu bimeze, reka dutangire ikiganiro cyacu ku buryo burambuye. Nizera ko umeze neza, ari nako mbibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana. Benshi turabimenyereye cyane iyo CDS cyangwa se General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, atangaje tuzi ko buri kintu cyose kiraba. You got me. Iyo CDS agize ibyo atangaza byanze bikunze n'ibidashoboka abiraba. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu, umwe mu bagabo bazi umupira kuko baranawukinye, banazi umupira ku kirenge, ndetse ni n'umwe mu bayoboye equipe ya APR Football Club. Azi byinshi, azi icy'insinzi ivuga, ariko ubutumwa yatanze nibwo bukomeye cyane burenze ubwo yigeze atanga. Kuri Azam yatanze message, abahungu bareponda neza cyane, bakubita Azam mutego 2-0. Kuri ubu ngubu nabwo yatanze message iremereye cyane, message ifite ubukana, message abantu benshi bahise bavuga bati nyamara abantu baraza gutungurwa, maybe si nonaha, si ejo, si ryari, ariko I'm pretty sure ko APR Football Club iri capable yo kugira ikintu kinini itanga, uhereye ku byo abakinnyi bagiye batangaza, uhereye ku byo abatoza bavuga, uhereye ku cyizere cy'abafana muri rusange. Biragaragara ko muri equipe ya APR Football Club there is something hidden, abantu barimo batari kureba aka kanya. Ku munsi w'ejo nibwo chairman General Mubaraka Muganga yasabye abakinnyi ba APR Football Club gushimisha inkotanyi bagasezerera Pyramids Football Club. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yasabye abakinnyi ba APR Football Club guhigura imihigo bagiranye bagasezerera equipe ya Pyramids kuko ari cyo abakunzi b'inkotanyi babategerejeho. APR Football Club kuri ubu iherereye mu gihugu cya Misiri, aho igiye gukina umukino wo kwishyura wa CAF Champions League izahuriramo na Pyramide. Bayaho bari banganyirije igitego 1-1 ku mukino wabereye i Kigali. Abicishije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, umuyobozi w'icyubahiro wa APR Football Club General Mubaraka Muganga yasabye abakinnyi ba APR Football Club kwihagararaho bagakora amateka yo kuba ikipe ya mbere igeze mu matsinda ya CAF Champions League mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati bakinnyi ba APR Football Club mwatweretse ko muri intare kandi mushoboye, inama n'intego ni yayindi, mwarahize natwe biba uko, nimuze duhigure abakunzi b'inkotanyi barategereje cyane. APR Football Club intsinzi iteka. Ubwo birumvikana despite message yatanzwe n'abakinnyi tukamenya inkuru zagiye hanze,
zivuga ko ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club bwemereye abakinnyi ko nibasezera ekipe ya Pyramide buri mukinnyi azafata ibihumbi 3 by'amafaranga by'amadolari, kaneke kubyita amadolari by'amadolari. This time aho bintu bigeze idolari riri kugura ngahe, kana byo mbibabwire ngiye ngomba kugureza detail. Idolari kugura 1400, ubwo ibihumbi 3 ni miliyoni zisaga 4, miliyoni zisaga 4 z'amafaranga y'u Rwanda abakinnyi ba APR Football Club bari buze kubona at any time basezerera ekipe ya Pyramide kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 2 z'umugoroba. Nibwo umukino uza kuwutangiye, nibwo ruza kuba rwambikanye ku mukino. Aya makipe yombi navuga ko iyi round amaze kwimenyera, maze guramo kabiri, umuntu muye kabiri buriya ubu maze kumumenya. Ikindi navuga kimwe mu bintu biri gutuma abakunzi ba APR bagira icyizere, ebana ubu byanshanze mwabantu mwe bagenzi byanshanze abakunzi ba APR icyizere muri kugikura. Muri commentaire mumpereze ibitekerezo byanyu, mumpereze ibitekerezo muri commentaire zanyu, mumbwire ngo twebwe dushingiye kuri ibi ngibi icyizere kirimo kirava ahangaha. You got me? APR nibyo iyo umwaka ushize itandukanye n'iyubu birebeye mu ndorerwamo z'abakinnyi na recruitment zakozwe, ndetse n'umukino ubanza nubwo yari doro y'ibitego bishyira mu kaga ekipe ya APR, biragaragara ko APR Football Club na Pyramide yagiye vuga iti nyamara amazi ntakiri yayende. Na amakipe yombi abatoza bahuye umwaka ushize sibo bahari. Uyu mwaka ushize APR atozwaga na Thierry Christophe Roger, ubu ngubu APR gutozwa na Darko Novic. Urumva? So this time kumva ngo APR Football Club, urumva, APR Football Club isezereye Pyramide. Already abanyarwanda bari kugeza kuri no munota bari kubifata nk'ibintu byaba bisanzwe, atari no byabatungura. Ni ekipe imaze imyaka 16, ubwo navuga Pyramide imaze yashinzwe 2008, ifite umuntu yitwa Salem Ali Shamsi, umunya Emirate Arab, ikabitozwa n'umutoza umunya Croatia witwa Krunoslav Jurisic. Uyu mugabo atoje amakipe atandukanye akomeye, harimo za Dinamo Zagreb, atoza amakipe yarari muri Al-Nassr, yatoje amakipe ya Al Nassr ya ba Cristiano Ronaldo, ikipe y'igihugu ya Libya, toza Dinamo Adana Demirspor. Na amakipe ubona ko akomeye, kariyeri yo gukina amakipe ikomeye yakiniye ni Dinamo Zagreb ndetse na ekipe ya Sampdoria na Torino. Nayo makipe yakineza na Wazawa Sland Beverly. Ni utoza Krunoslav Juric, ni utoza ikipe ya Pyramide. So nyuma yuko abakinnyi bemerewe rero mu 3 by'idolari, harandi makuru yagiye hanze, amakuru yemeza neza ko General Mubaraka Muganga hari ibyo we ku ruhande yemereye abakinnyi ba ekipe ya APR. Ni inkuru ndi gukesha igihe.com. Inkuru ihari iravuga ko General Mubaraka Muganga nawe ngo yemeye kongeraho andi mafaranga 3,000 by'idolari, ariko amateka akandikwa. Aha kandi mbere y'uko umwaka wa shampiyona utangira,
chairman w'ikipe ya APR Ritadi Colonel Richard Karasira yari yemereye ubuyobozi bukuru bw'ingabo ko iyi kipe izagera mu matsinda ya Champions League mu gihe cyose hagurirwa abanyamahanga barindwi baje gutangaho agera kuri miliyoni mu madolari, ubwo bikaba miliyari mu manyarwanda. Ekipe ya APR kugeza ubu ntabwo irakura intsinzi mu Barabu, ndetse mu mwaka wa 2004 ubwo basezereraga Zamalek yo mu Misiri mu cyiciro nk'iki ngiki yari yatsindiwe mu Misiri ibitego 3-2 gusa itsindira Kigali ibitego 4-1. Ikipe mbere yo guhaguruka mu Rwanda Tadeo Ruwanga yavuze ko buri kintu cyose gishoboka, nta kidashoboka mu mupira w'amaguru, ibintu byose birashoboka. APR Football Club yasezera Pyramide. Mamadou Sy nawe ati byanze bikunze we are ready to qualify, turi ready, twiteguye gukarifa ekipe ya APR Football Club. Urumva? So line up rero abakinnyi 11 bari buze kubanzamo nta gihindutse. Mwizamu ni Pavel Nzira ni ibisanzwe. Umutoza ntiyifuje na gato guhindura back four. Byiringiro Gilbert Kagege, uwitwa Niyomugabo Claude ndetse Nshimiyimana Nusu ndetse na Kerema bagumana muri defense. Hagati mu kibuga Tadeo Ruwanga agakina nka nimero 6 imbere y'abadefenseri utagenda, ndetse na Dauda Yusuf nka box to box. Romva nka box to box. Hakaza uruhande rumwe rukaza kuba ruriho Jean Bosco Ruboneka uruhande rw'iburyo, urundi ruhande rukaza kuba ruriho Mugisha Gilbert, hataka witwa Mamadou Sy, inyuma ye hagakina witwa Mahamadou Ramin Ba. Iyo line up kuva kuri match yo kwishyura Azam kwintu ugeza kuri uyu munsi niyo line up Darikonovic amaze kubona kariyo iri gukina ibyo yifuza. Ikindi kandi ni APR yatwaye noneho Johnson Chidiebere Wobodo, nawe numwe mu bakinnyi bagiye bashobora kuza guhabwa iminota, ariko gukoresha iyi line up Darikonovic yasabye Niyomugabo Claude ko igihe cyose Gilbert afite baro bagomba kuba bari kumwe. Asaba Gilbert Mugisha ko igihe cyose APR iri kwataka Gilbert agomba kuba ari kumwe na Claude Niyomugabo. Arongera asaba Gilbert Byiringiro Kagege, aramubwira ati Ruboneka afata baro mugomba kuba muri kumwe mugakinana. Ni nako kandi yasabye Ruboneka Jean Bosco bikomera kwa Kagege usubirayo, kuko Ruboneka niyo mukinnyi muri APR Football Club kugeza kuri no munota, nimwe mu bakinnyi bihuta bahari bafite pace iri ku rwego rwo hejuru. Agomba kujya gufasha uwitwa Kagege gufata ba Mustafa Fati, aba Fisto Karara Mayere n'aba ba Ramadan Sobi, bana ba Fagiri Rakai bagomba kuba bari mu kibuga bakaza kuba bahahereza akazi ekipe ya APR. Ibyo byose rero birategerejwe kuri APR Football Club uyu munsi, kandi cyizere ni cyose. Birashoboka ko yabirya, ariko na Pyramide irashoboka ko yabirya. Ubu ngubu igisigaye ni uko mwebwe mujya muri commentaire mukambwira muti APR Football Club maybe birashoboka ko yatsinda ikipe ya Pyramids, bitega ibini. Wowe kurikije line up, kurikije icyizere ufite, APR atsinda ibitego bingahe? Ese icyizere urayigereza kingana gute kuba yasezera Pyramide? Line up urayivuga iki? Imikino bagomba gukina ivuga iki? Ese kuba chairman yavuze cyangwa se CDS yavuze, ibyo byo murabihera kuki? Murabereza mutangahe? KR Motivation cyangwa KR Motivation APR Football Club yagakuye hano mumbwire. Nitwa Janvier Mukama, Imana ibarinde. Ture muri commentaire tuganira kuri uyu mukino, mureze ibitekerezo byanyu. Nibikunda umukino ndawereka live. Byanze bikunze ariko umukino muraza kukurikira kuri Talent TV Show. Byanze bikunze umukino muraza kukurikira kuri Talent TV Show. Nizera ko biri buze kugenda neza cyane. Imana ibarinde. Ninge nitwa Janvier Mukama nk'ibisanzwe. Ini Talent TV Show, kandi subscribe, like, share na comment. Ibintu byo kugenda bigenda neza.